tu amo. Hei, Siana, teka vainga ka pulhe whakausinga o I wike koe ni. Io I kai ke whātatari ki ai. Sa ia, mau ha vainga lerei, kai mana tui ke aiha ki I. Pe whao whalerei he ok mau whi mau koe heni he monite. Ka pau teke lawea, pia I kai lava o alu ke ngā ue, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange I he acc.co.nz. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maoi, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Susu mai I le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olo tasi valuono, tasi tolu ono. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A wata mai le na o le lua lima tā lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whātā lai vai yaso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Pe tamai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fa I solo wa le tau ai lona loto so e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Ola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua No fi mai mafia Wa so ai le tau langa ua pia E la foa ina O ia o se tasi e lea no faina E masa e sae O lava e le taina Puno masomali Le ai se upu e whai mai Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina
Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Ia, talo lava Sa tole mawa runga le whaafonga tāpua Ia le se fo'i o le sila mai moa Samoa le atu pele I le nei fo'i aso tofi Wa tātu wau ia mai O le aso sifuru ma le ono le nei O le masina o iulai Wa afa fo'i Ia le masina o le fitu Tau sanga lua fe lua sifuru ma le ono E whaamanatu i ato e le taimi ma le aso Le wa sifuru ma le lua Binu te ua te ai nei Ia le itu lai Fa, tau runga atu ai fo'i Le au nanga Ia sipa vai O le lai pe ia munga ko maki Ti koe se ima sia kako amio Ia le nala Toi whatalofa ma o whalofa Ia te oi le pa ia maununga O le whaafonga tāpua Ia le atunu Ia mai se fui o lau sila mai Moi le nei awa uli o le astofi O le whaatawhiti o tiu te mawhaiva alo Filipa O le tātou atunu Na ngā pātia ai le tai au Ina ua malei fua le atunu Ma la usu Ala seu fo I fongatia ese Ia O Faiva o le ngā te whale o Faiva o le vātetea. Ia maise o Faiva o le vau. Le tua sivi ma le tua vau. Ia e masani ei tātou i Samoa. Ngā luenga nā ati nai. Ia ai le ngata i lea o lafu manu. Whapea fo i. Isi ati nai mata ngō fie ala usu i Samoa i Samoa lava ia. Ao i nei atunu ma Australia atunu o papalang. Ia e ala usu I Potuaonga, ala usu I ofisa, ala usu I fale whai ngā ruenga. Ia e tō telefoi leo whai whātoa, mba sani ei papalangi. Ia ai, ona o le alofa mo le anga le lei o le atua tau muli ai tātou umba. Ua te tai mai eilo tō suifua, ma se malose o le au na nei, ki awha pia fo le ftelenga ia se manu o le tātou producer. Ua tātou toe lau lua fesila whai ai I luma o le nuu maluma o le atua. Ai le o tua o le nuu e te tanu ma whale lau wasi ai tangata. Ia, pātu lau la I pa ia ma mamalu masani o le vānanofo ma le tāwhatolu o Samoa. A wāfo I pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le atunu. Ia, ai mawalunga lava se vi inga o le tātu ma teisili, e si I ma opo le lei, e ana au na pa ia. Au na totofi fata fai taulanga e fia. Le pai si no le tala le lei o feoi o le langi. Ia, ma le tai au na I te ai malama. Unina ua suluia Samoa. I le moli mau ia ke riso. Ainga salevi, alo fai o le Faiva. O tau Faiva pa ia, mo tau Faiva mamalu. O lo tau whano no manu ai. A wase manuia o Samoa. Mai ona maunga te tele se io o I maunga iti. Mai o na ao se I o fo I o na iu. I o lava I se tamai titi whato a whanau mai ana pōpa o nei tai au. Le atou sa vea leo lua I alii. Se Yuli. Al Harrington tō manu wau la vea. Tātou mafuta fo I. I le taimi e tu taula ai ngā ruenga o le nei aso. Ia ngā Gagaifo Faiva. Ia ai mai se fo I o le whaatawhiti. O tau Faiva ma nei a sa whenga iai le amatanga le nei vai aso. Ma lo le ngā lue, ma lo le tau atai, ma lo le pale, ma lo foi le lava ono sai. A wae te le lava whawhita uli tātou te ui mai ai. A mata mai ai le tai au ina uala whai. Se io o mai lava I le uli se io o mai nei taimi. Ia, o le te iloa. O lo o whea ngai pea ia le whanau malatou malolonga fo I o tu wanga le nei vai taimi vai aso fo to e taliu ia onga ia whaia fo I se malolonga nei whaia onga wal te leo isi whaia onga e mo ia e whai ia tu wanga ia ai oa I o latou putua onga e tā pena e tongi su e ngā tamaiti e tā pena curriculum o lea semester ia malo whai o le Faiva a wā o lo tau tiu te tā ua le nā o lea o tau ina o whanau ina ia ata mai ma popoto whanau o le lumanai manuia na o so o se atunu.
A le si voi mel nai fa manatu ia te oi. Le matua le fa longo mai. O lo tiute mal mata fa yo le o le amio la tama. A o le tiute le fa ia onga. O le o le mafo fa. Wala ne io tatu fa tala le io tatu tiute fa matua. Ia atia I uma mea matongi o e fai fa tasi uma ele fa ia onga le mea le na le ai. E watu le tamu titi wa umana tā pena le le atu la nā mio. O le tawa penanga le nā le matua moe po. I le fale. Ia, ma tā pena ilo na mawhau e watu watalia ngō fie o na folo. Ma ia mala malama I le tiute fo I le whaia. O ngā lātou ia, malo I le tō telo I lātou lo whaia le nā Faiva o le whaia onga. Ia, whaia onga whateitai. O a onga teitai. O whaia onga ese yo o lava I kolisi ma universite ma tata ese. Ma lo whaftai yo tō Faiva I o lo o au tau wina ai I alo mata ma whanau o le tunu. Ia, o nā whea tu lea I nai tamam tina matua. Tu asina o le tunu o a upa anga tō tino I. A lo le talo tamam tina. O maota malawa, a whea tu I maota ngase. A whea tu I whale o tangata mātua. Le mwhai o na whangaloina o toki. Le se kukuma I ere. Le kako koko masta le se umawhoi I se tala. O le mea le alu o le koko masta le wele te mile nei ma tau tia. Na o ta tala atu awhe mai. E pi e sau whaatasi ala manongi o le koko ma le mea pisi suka laki vole. Wale koe ki ngā ingara koe palu vole I le o ngā koko vole le. Ia. Awe tangwa siau tea-bag I tu I tonu. Tu awe siau koko masta ngā wai papa ilo I kamaki. I lolo kamaki I le mix le mea lea. Ia ngai lolo la ia lea. Te kia laku koe o le ki pepa o le koko masta le mea lea koe. Ia, whamalo tabab tina. Whamaboe o lo ta au I le lei o tau tino leanga o lea lava e paa ale. Mama ini le tau malulu. Ia mese fo I whama I ese I o mai. Wha I tete. O le o tau whafonga mai. Mana tua e maua lo le moa. Po o le manu lele tasi. E maua le whama I leo le bird flu. Na ie fo le bird flu mua. E maua I lo tātou. Ia. Sawi lo whatoa whae le meo le Samoa. E mia se taimi. Ia o whaale tonu ia le meo le tangata e maua le mea leo le manawa ta tā tu lau whafonga le tunu. Ao le si fwoi mea mali e ui a ano manu fasi uma. E tau whio lolo. Ao le mea leo le moa. Le manu lele leo le moa. Ia le ta pai o tātou ia e telina. Whetolofi moa ele. E maua lo pe lua pe tasi le aso e mo e ai le I toi whaia whaleia po se tau mawhitanga le ainga ma le moa. Na moa I fwoi ma. Ia e matua onga. Ia le mea o le diarrhea tu lau whaafonga a le tunu. E o le mea le manawa ta tā tu lau lava. E te lea sa ona whealua. E te nofo I se mea lata I le mea ia le whale le tāua. Wanga le umai wha e kuma e halu la koe. E ka ua e wao mea maua le murisi. Le lo tu risi o le murisi. Ia, whatalo whatu la ia. Nisi po I lato o lo o asia. Lau whanua ma ele o te roa. Nei vai teimi o le tausanga wa fo I mantua. O le finangalo whaito tasi o le tua malana wala au pa ia. E le whaia I se season, po o se vai tau, po o se vai teimi, po o se whaafuata. Ioe, e sau I teimi umale wala au le tua. Ioe, po ao a fiafi, mai ai anu wali e tau ia te sema, e o lava I le teimi o le tau malulu, tau mawhanwhana, so o se season lava. E whai ei lava le wala au pa ia le atu. Ao fo ia so fia. E le tau fia I mwhapele ni. Oi, se I umar kilisi masi wala au lau vaenga ia. E le whapele, ale whina ngalo le atu. Ia tātou te tāpena, pena pea. Ia, ina ia maua le avanu o tātou te tali sua whatasi aini. Ma le li I lona afio.
o le nganga moni la o le whaamtalang. Whatalofa ia te tau ia malanga mau mai. Wawa ia tūlunga le api o fōlinga. I le toa tele o tātou ainga o le ofitia i le aupo i sā. O e kalesia o whalapu putonga o nuu mawhio anga mai tu mai lo. O whale whainga ruenga. O mawhtanga whale wo, o mawhtanga whale ainga. Ia, ele alo i le wala aua le atua. A whea fo i la le nei avino. Ia whatalo whai mo o tau ia malanga mau mai. Ona o pe au wha mawai o nisi sa pele i ainga. Ua wala au i ai le atua mato e sea. Ona o le malanga le maliu ma le otsi. Nisi foi o lo mafuta mai. I pe au wha mawai. O toe sauninga. Ia wha pena fo i asu wha pitoa. Wha mawai atu ai. I nisi sa pele le nganga. Ia, ele o se loto le atua po se tō whae lo tō ainga po ai lafa. O le fina ngalo whaito tasi o le atua. Ele ai se tasi e tū matite e iai. O ia nā te au mai, o ia fo i nā te toi whafoi. O wa mai o na whatino e le alo o le atua. Le taulanga si tia ina ia manu malo le tangata i le tunga mau. Mo tātou marmalama le iai. I le nāfu fuanga ma le ata o le wha o le tanga. Atalo whatuai la, ma mori atuai wha maisenga. Mori atu foi, mo onga le lei. Ma mo onga alofa i a te utou ma le loto mawhatia o lo whenga iai. Le loi whonga pa ma le loi mata malingi. Ia, ono sai. Ia iai le file mu o le tua i tono o tātou wainga. Ia mai se foi o le wha maise atu, ma wha mawhana whana atu. Ina ia maua ai le toa fi mali. Ia, whatalo whatu la ia i lunga o le api o fōlinga. Tātou Facebook page, whapea fōi ma le tātou YouTube channel. Please press the like button, share our program, and also leave me a comment. I love reading your comments. Pea mai au tātou polkalami. If you feel fōi, e whaitau atu ia ma ata fōi, i whina ngalo o le mamalu o le atunu. Fōi le, o le si mea mali o le oi nei. Wa faisi ubi tele o tele i toe wa ai inisi o le au tau ai maa. Manisi o le au fai upu sama le au pala o vale. Pei wa whiwhiwhi tangata e pala o vale a wa o le ngangana le nā o te whai ngoino le ngangana whati Apollo. E ale ngangana tuai masani fo i lea. Sa whaango nā e sua ai to ina ma o le mātua. O suanga whaata mali ina. I le onga fo lele mama mafa e pe kau o se ako maa e ka i lima se lau ki o kalama le mama mafa au se o to e vava i e masalo wa o ida fo i langona o tangata la tu te ilo lele e fiwa e palau vale ia ma foi upu sa ia ma upu onga i le ngana faa ti Apollo ia malalafi ai le bafaya ioe walanga fo ia ulu mo tafulau upu o te whaia tuai e alu atua pai lo fatu ati lisi tu ala watu lo fai ai o le mea tas e te lore lei pe te lafi ma e manatu e lei loa oe te lafi tu o social media ma fake pages ma na maungasu ma e te loa lava malangona lava e oia. Your own self-conscience will tell you that I know of you and the kind of person you are. If you wala lafi ke lo o elis kanga ka amio pua ale ima malelea o ina lele o lo mutu falongo lele mai upu ye fai atu e mau ai sau mea ngā masui ei lau vo cap a wafo e tasi alu fai tau atu i ko meni a tangata e loa lelei e tu ai ngā fale tangata na fau mai ei tangata lea le fale mafau faunga na faive mai le mafau fau lea manatu o upu matala e lalafu e le mafau fau i le tangata i le winga o upu lai fai ale le nafoi na fai a male loto i ai male malama le i ai intentionally o ata e fetau i ala utilutilo atu ai whapelo le tala le tangata fo leo
le ngaka leo, le snake leo kanata. Tulo ua fu isi li ima, fa pelo mlana tala. Ua matua fa no lava ile vava ia tu fu ile toi titi tupus fa lave. Ile fionga le li pare mia. Ilana malanga le na alu i to lau. Male vala audia. Ai vava ia. So when did you start getting so concerned about the health and safety of our Prime Minister? You snake. Mole kala pepelo But kau falaka. Fapea tangata ai valia. Alau fe mai o popole vai le pale mia. Yo, a miso lo na vai malo na au lai fa le tonu. Yo, le sambi ma le sou o le ngata I fale o to lau. Yo fala ngo tuale ka ma le sila bele o te fatu ni. O le to mai mo lo tai mi te fatalo fa I fu le pale mia mai fa malo fu le pale mia. O ya me nai lo ma o tu etangat. Me le tala pelo. Ma le tau faalata. Ma le whaangutungutulua. Why? Why would you be so concerned about the Prime Minister? I know you. You don't. Ai pe e fole le na faalata ai le o le faalongo tangata mo oi kalo fasika mo le ale lo. O le makukua pala li fudua. Alua lula ia lea, whamalo I palmia, whamalo I ngalua ngal palmia, tōli liu mai tui I pātu o le palmia I saperu. Ma upu mata ngā ma lafo e valea le palmia le I, awan ia ongai, ma moso na whailonga tikeli. Se o amata tuai le mea le na. Ngā oi ma le tala pepelo le palmia, se o tū whailongo I Samoa. Ai mwese le ainga o redi, I le whailongo longo mai wai, tō tele I lato I whaife, au ma le lotu. O sisi fo I se vilia ne iai, ma ave I se fautuanga wal mel na la yo no lo e ta ma mau al ta mititi malona ai yo ele ma fai wa fu ile stanga ta o si ai na ele lata ile me ta o le di o le ai nga fai ai se tau tua se ya le na tinga la no to fa longo mai I upu mamafa ma le maso ai la lafu ma tua inga le fa vai ina fai le tangata ele ta mai titi wa out lona mafau fa. Ia le na. A fa uto fa fonga mai wa matua le vesi le ia tangata salangolango ma fa tau la to tusi lulu fo ile. Ile matua fa porkiki le fengole. Vai o le me lulu wa fa ia porkiki tangata ne. Ia le la o fitangisi solo tangata ilunga upenga ta fa ilangi. Ia ma fa tio ida le se ino le lulu. Le se leo saia. Na o le tau manu o lava o le numera o le pulu le na pa umai fafu. Ai le lo. Ia po le num. Ai le lo po ai le ngor tangata pa lo lulu. Le awa o mai tai au nei. O pisa ia tangata. Le o te ia tangata sala tau langlango ina le cha pipi. Ia mawhai mai e lo matala tangata. Mai se o sa o ai lava. O le van tau na kiki fafo tu le e pala tau mana pulenga mana mea na e te tai mai ai. I le chapipi ma tau ma whai lava I a nofo ai pea I le tofi. Ia. Ma whai mai lo maisi tangata I a langolango. Ia in fact, o mori o alena mo mua matala noa I le saunga I lunga lau polkalanga. Nā te le toi langolango ina, le toi ina, malana taita inga lawa ia. So, there you go. The question about leadership has always been there. It's a question mark now. How are they going to remove this old man from the leader of the opposition? How is this going to pan out? Is he going to give it to somebody? No, because he already said that none of them, of any of the HRPP members, none of them is qualified. Ela ko wala ela ule vale o le pare mia ma marana kapineta. Ai tau te le tilo le outou loto I fale. O le tala lava tu le pa wala lafo. E le aise si outou e angava. Tu sol na wafo ea tu e le aima se si outou e ilo se mea. Tau te valea uma. That's simply what it means that no one is qualified. Le aise si angava ai tau avile tofi. O lolo inga. Tau te ai vale lea uma lava.
Ele ai ni tūlanga te tai, there are no leadership qualities that you have. So you listen to that. That's an insult. That is a great insult to the rest of the caucus and members of HRPP. Tu sa pe i lo ia lai opo oi ma fo mai mala ekta sia tala tu le pele masisi o to e mara mala mai le meta o le tof te tai lei foi masisi o to e se anga va ai foi e te tai e se me tu lo lo ba tango nei fa a winga is a winga fango fie mala lata mai ele ala wa fai mea la wali i o le au whaasalau ma le au propaganda media i o le lau o le vale o le laitu o le mauta o le e tu malo a wale la whatu ana u tau popoto tau te toi fo i mai le malo e tai i le malo e lo stulanga le na e alia e mai ai matangi ai tau te hata mamai ana tau ata mamai se manu tau te loa fau policies ma fau lau tau campaign ma lau tau whaalau iloa. E mawa lunga le fola tau te oe whai ai. Ma whina wina la ngorna ma le tō whaa le atunu ma tangata e na nau mai ma la lafo mai lango ia te utu. But obviously no. You didn't know how to campaign. You didn't know how to carry out a campaign or lead a campaign. Ya no nofu fa mai e tau tala ngā lue. Alai, afu le ai fola au li ma le vai ngola sava vali le. Le ala wa nofu ya ma fa lango ile fa upunga le na e tau tala ngā lue. Ya la va na tala i le fionga ile li fa pule ya tu ya. Yo. Na vai te mi o fa ngā palonta ile lo ala va sisi ala ai ta tala masua awala ma fa pa ia me o ia ngā ruenga a lea fu o le hero pipi. A o levan tau na tu. Oh, ili teimi o le campaign leo wa whaki. Eo make ia le kupua si o wali ida. Ia le nala, e fo mai la o liwa uma na au malu mai manongi o le tō wha le atunu. Ia la le si mea le wa whai. O se ei ma nofo i ofisa mfa mai wa lava la tu ngā ruenga e whai. E tau tala ngā lue, wanila. Wangu ngā lue. Tō a tele ni tō e fo i mai i le mauta. Ia le nā. Le vava i atu i lunga le tātou api o fōringa, mā lo soi fu manuia. O le tātou Facebook page, share le tātou porkalame. Le ngate le nā o le tātou YouTube channel, share le tātou porkalame. Ko meni, o te whiwhia e whaitau au tō, ko meni whaftai fō lo tō lango mai. O le tātou porkalame mai la sunga fua tau la sfaroile e whao wau pēa, o na si itia māua lunga le whainu mera i lātou, e o lava i le tāno awa i le astonai. E tuli au pū pēa i le tō tele o le atunu. Aisea, e tā ua le mana malama o le atunu i mea i tupu. Wau tau se sila la pe ana whaapea, e whaamaoni tangata ia. I whaamsinonga nea na whaia nei, o petitions o whainga palota. Se manu e le so sola, malalafi, ma whaalalafi e tangata ia na whaalalafi ale, to fast full mo le ono le mon tupu tangata murima. O tau wa i eil meo, mea na whawhau a tangata i tua. Nā na whai atua, o lea la whaile meo le tusai saima a mai e ta loka. Ma tilo atu, e o ina tongi e le whaamsinonga i whafo, lei unga o le mata upu whale ali le tas. Tu mata manga mai e le whaamsinonga, i o atu le aso le ua mai tangata. Aia, mua me ali mongi ma mai ma le to, ina ma le ol matua, fo le lena. Lena tu le mai le wheelchair. Ai whai atu e whai mai na whaala lafi ele fast. Whesiringi alo fo i le mafofo. O le ale mea le po o le whai mai i taftafo le. O le ungali i le wa leva na fiwa sue. Why did he appear with them all of a sudden at this particular time when they were already
ordered to come. And there was a subpoena and a warrant of arrest for them. Why was Limungi there? What was his connection to these people, and particular the couple? Lea la ua maua uma mai le fastful ma leon. Whaale mi ngau ma le leo susta i le polo inga a le wha masinonga. Fastful ma leono i la tau le na whaia ne iai le wha iunga. 46 testimonies and witnesses that were subpoenaed by the court because of the contempt of court, disrespect of the courts. Tau vavai ilai. Ana leo mai tangata nei, e ato e whawhal matau pule. Mai o le mea na leo o te whai atu mai nei. E iai tangata sai tua o le mea lea. Whase furu ma le valu. Ia mōli mau. Lua se furu ma le ono. Wha maunia convicted and fined. Se furu ma le fitu e te tongi ina le tai lima se lau. I le wha msinonga. Wha maunia. Lo la tu tala pepelo ma le leo mai ma le le mi ngau le wha msinonga. Ma le le whai o la tu mori mau. To avalu e te tongi le tai lua se lau tala. E to tas convicted ai le i. Wha maunia le morianga au le whai e ai ia se whaasalanga. Ai ono lo matua le na toso mai le wheelchair. Ai malesi tangata. Na whaale mi ngao le whaamsinonga. Na tua sa we whaila na mon mau. A o ia sa avea masatasi o sui o le mauta whono ma le pale mene. O le sui whaipule sa iei isi paia inga. O tō wawa ai lei. Ia. O te tau tala pēr ma tala noa pēr le nei matau. A mawhau fo i le taimi o le whaamsinonga. O le fionga i ato mata. Ma le ai o ni mōri mau. Wa whaalafu i tangata mōri mau. Whea na whai i nāmia. Talo whai. Io i unga whaamsinonga nei tātou te tilo pēr i ai matangata i o lo tutu i tua. Mami milo mea ma whawhau ma i ai mea ma tautia. Wa le maua ai se nofo file mua le tunu. Ia lena. Ta ua la ia tau. Ia lea manatua o le fo i whaatalitali po lea se teimi oso ai se sua se si au te ofo pe ai ai se sa fata. Numera lua. Tulau lava. Nā te toi whaatupu se veves. E o ai e whawhau ni mōli mau. E whaasanga i lo lātou tofi. O lea ua mai ona whaalele le tō whaale i tu mālo. Sā tunu mawhono. Pē sā whatatasi, sā whatalua. O le i tu mālo la vai tas. Mai o la le nā tautau le mau ma le tuitui mālo fie. E laua fionga. Le ua, laua fionga to le foa. Ioi, whai ia ma se manatu lo tau i tu malo. O i e loa ai, o lua o tangata o matua o le tu malo. Oe whai o le tole fua o le whaululunga. O le ainga. Lo lofa la ia le i le tamare whale. Lo lofa fo i le nā i lo tau i tu malo. Tātia ese le polkiki, ele lea le whawhau mai e tu le. E malosi atu, le manatu le tu malo malana tofa. Ma le tau singa lo tau vale lei ma le vānu nofo. O le i tu malo, nai lo le vāenga whapawhai. Io. O wai whai latu te le toi maua se whainu mera, e tu malo ai. Mai o mai lava. Leisi whai ngā palota. I le toi tu malo. Awa, o le tala lea o te vātua nei. Le mawhai no tau ave sea tu le epa mai le tau whinga te tai o le tua ngai. Ma le pāti whauwhai. O le to i lalo popo ai lava nei e whape nei e tu ai lava. This is the real time to find a new young
leader of the party. E matua tā pena mamau o tuai. Ioi, ele mawhai, mantua le tebili nei, pe ua mata muli le tō ina, ma whaasua tūlia. E toi whase tuanga. Pe fo le lua masi asi pe a whaia se whaasala launga whaapitoa. O ia lea ua whaamawai alo ia. Ioi, ale mea mōri ale mea lena. It is very hard for him now to actually have a press conference and say, look, when me fa la nai lo ile lo fa le pati. Nat si le fia le ua matua. O anisi ana me lo fa to watu se stanga te tu lai mai te ta ile pati. Wa le ai ma se me ua matua unga piu lava. E o lava ile ta ele o le ato. Ma le ola, le se me. Nothing. You know. Mai maupan fa pe le tu malo. Se manu e fa mai ia. So and so. Le tof palmia lena, le sui palmia lena. Wa utofinga ia. O la umavaenga lea. E watu tau te tiu ai, mau tau sapi ai. Le ula sa o su ia, su i tau le tini wala lafu atu i o tau tau au. Aia. Isi le mata ngā, ma le pangati o le mea ua vava ai ai sa mo le tau te leo nisi e lango iei, wa ino. Langa tele tangata matu tele no. I have heaps of friends, and some are families, that are true supporters of HRPP. What is happening to them, I won't be surprised. I say, na o ta'ua tuale mea le nei mawawalo i eile tae o ma le teimi e mara malama lo ma manino ma fau tangata I mata upu lea. E whetongi ai, whasoi o le tua oi, I mea I e whawhau mai. Listen to these words. Whanongo lili upune. The dirty politics of Tula Epa is well known and well understood. One is deny. Second is delay. Te ena. O le alo mlesi mea. Toso, toa. Toso I pea. Ia se koso ngā mai ale mea lea. Mai au tau loa le nei. Upu e whai le malae leo o tia whau. O le malae o le whaalanga maia lea tunu. E la lafo I maia susu. E whaalala ina ia malo. Malo pe I o lea. Malo pe I o le tō wha a lea tunu. Le tō wha mapo le na awa a le malo ia maia ia. E motusi. Whaalanga maia le na o upu whai na o malo. Alani me le whai. Pese toso ngā maia o meo maia susu fo I e manu tinuti ngofi. Ma motu ngofi. No. Delay, deny. Delay toso le mataupu. O tato wo le whamsinonga. Te ta ofi ia toa. Yo le whamsinonga ia umi se taimi o toso I pea whapena. Ia mawhapena o na tātou te ia lato. Vai lai le mea lena mataupu le ua I nei fo le whamsinonga. O le te lea. Te I whainga whaavai fau. Le tai ala fau. O tu la whana fau. Ese mai le taimi o le lua whelua sifu ma le tasi. Sa tu uawa noa tua I a te utau whai pule o le HRPP ma whai pule umalawa. Aia. Tau te I le polo keti o le tasi le miliona. Lea lola ua utau loa. Wa update I le 2 miliona. O tau matua I le fia I lo tau toi tanga I atu le tustu la whana fau. The guidelines for the development of the district. It is the plan for developing the district with its project of over 2 million tala. Eranga o aka. Peke wawa ai meo kamaki fo le pe apele mapu. Wa mingi umanga mapui. Ele mele. Alo le na pe wa tanga fa tu se tamai titi fo le na tu watu ya ele mele. Lana meta alo. Ai toi fao ma se is tangata. Na wawa ai la ia le milo tangi le na tamai titi.
Milotangi le na e te whalongo atu ua sau i ma mea upusa. O palau vale el kamagiki. Whapena o mawingo la wali i. Te le whiwhi whatu talanda. Awa, this is exactly the comparison of a child to these idiots. Vekangis, ara whakula leo, le mea ka aloai. O le feita i le pepe o le malo na whanau mai le manawa o le malo. Ai mumuso e tausi whale le pepe. Se o tausi sila lai. Lea la sui no ma whainga wha vai ale malo. Walawa lea, enough is enough. Wa umale teimi na watu ai le lofa o misi a ke oko. Le urua i tausanga o le poloketi le lua whelua sifuru ma le tasi. E wha ua upeo no tau uio. Fe ei e pepelo la uli e leise tupe. O fe me la uli a Samoa mai ele nei 5 milion. E tu te ilo auto. Nea le na e tau le mo le polo kiki. A beautiful policy. Because politics derives from the word policy. Ala por kiki la, o lo tau mawhai e mi milo le loto le tangata. Ina ia tali tonu mai I lau aikia lea o le awhata watu. The ideology, the thinking behind it, the rationale behind it that you're trying to sell to the other person. So, in other words, ina ia mawhai ona mi milo le loto le tangata e tali tonu le aikia lea la sau momotu. E ala o vatu lau tala. Le ai maseisi o tau lesa o itu lepa. Le ai maseisi o kou e aka mai e alu e saul le aikia lea. No one is qualified to sell this ideology because you don't have the method to do so. You don't know how. And what's the theory of selling this idea and this ideology, this policy? Apeo tau se se le mele na le o tango toe fa lau tele atu ma fa manino le lei atu tu te fi wala e tu te wane I lunga o le mea le social media ma wa o isi tangata sili ia na fa le tonu la wali ia la tu te fa ia fa sili fa vale valea ele iso na atina there's no development in that interview. There is no development in the idea of selling the ideology or a method to somebody. Le policy o le tula fono o se mafaufonga I tu o le mea e momoli. Va fea la na malia ngofie le loto ma mana malama. E ta tau ona fa mana malama mo le mea. Ala mele fai. Ele ai ni upu e onge tō wha. Ele I noa momoli le tō wha lea. Ina ia ngau ai le loto le tangata mataliaina masi ilona lima ma yes sir I'm giving you my vote. Koe mai no e o ia latou ma le latou ideology ma le latou la fole ngol latou mele fole kola wale un kola le tunu wa fo wala tu le lofa matala le winga moni male a ano fale ole kola na toi ula la to I le la to si la to wa mio if they're listening and if Tulepa is listening to this conversation and my program he will 100% agree with me. There you go. It's about the method of being a great salesperson or a salesman. Alue whatau lea kia lea. Alue momori lea kia lea. Lea ale whato whala inga lea la o kiliva. Ewatu. Le mea na tupu mai. Wale e o kiliva le lato sa vali ma lea na watau matangofie a o whaleanga. Le ngata le whaleanga ina o le lato lava na watau. Whaleanga Malaysi tu la fo yo la to sao le la to fo ya la vatau. La fo yo e whaatau sa vali le ala. Yo, mea nai tau whaalawi lo e na whai ni. O le whaatau wino le tō wha
Savali le ala. It was selling the ideology and letting people know how this will work out. Mea nā te whatuai. Ioi, a whafonga i tu lepe, whape tu lepe. Tua sao le lei, se lau 5% le mea nā tala no mai. Mea nā e tau o le malama lama, i le aikia, i le mawhauwhaunga, e manui ais tangata e whawhena moli. How would you be able to convince people to trust the idea that you're trying to sell? What's the rationale behind it? Nā le ina whai atu. Tātou te le, tutu se le me ta'o le mamori ina o le sabali. Ina ia manino le atu nuu. Talia ina le atu nuu. Ma au mai e lo malango le atu nuu. I le mea le tau te o mai e sell mai. Any good salesperson will be able to sell something and make some money out of it. Ole utoi ono minu teile le lima. Ole a tātou woi a tātou telefon. Fo i mai, wha wau le whatawhiti o ngā ruenga. So, ngā pātia i le atunu ule nei aso. Ia male, nei vai aso atoa. In this update, Acting Prime Minister David Seymour says it's important to remember we've been reached by bird flu, not human flu. A bird found on Wellington's Petone Beach is our first case, that is, of the H5N1 strain. Humans are at low risk of contracting the virus, and eggs and poultry remain safe to eat. Seymour says this won't be treated like a human flu. This is not going to be like COVID 2.0 that some people have already speculated. People have been sort of accepting that sooner or later this would happen. The plans are in place. We're going to be okay. Kiwi actor Sam Neill's cause of death has been revealed as pneumonia. The 78-year-old died in a Sydney hospital on Monday after revealing earlier this year he was cancer-free. A private funeral will be held at his New Zealand farm at an undetermined date. Labour's pointing the finger at the government over its roads of national significance promise. Transport Minister Chris Bishop has answered a written parliamentary question which shows more than $320 million has been spent on design and consenting for 6 roading projects. Bishop says NZTA's pipeline has now put 4 of those roads, 6 roads that is, in the slow lane, and says that doesn't mean they're cancelled. Labour's transport spokesperson Tangi Utikere claims the money's wasted and isn't confident in the roads. So the difficulty here is that they've continued to spend up. David Seymour is toying with the idea of allowing under-16s dumb phones. The ACT Party leader has previously opposed a blanket youth social media ban. He says this isn't yet an official policy, but the idea is the phones wouldn't have internet access, which strikes a better balance. Principals Federation President Jason Miles says he'd recommend it to parents struggling with their children. We live in a different world. The smartphones, the online environment, it's just growing exponentially. And that's news. In sport, All Blacks coach Dave Rennie has gone for more bulk in his team to tackle Ireland in Auckland on Saturday, with normal lock Tupovai on the blind side and Patrick Tuipulotu starting at lock. Returning first 5, Richie Mo'unga is focused on playing good rugby for Canterbury in the NPC, accepting he doesn't meet the criteria to be selected for the All Blacks' upcoming tour of South Africa. My mind's thought of every possible scenario around what could happen over the next couple of months. I can't control any of that, and so the best thing I can do is just to be ready. The abnormally hot English summer may help the golfers at the Open Major in England. World number 2 Rory McIlroy played the Royal Birkdale Links course a few weeks ago and says the intense sun has burnt off a lot of the rough since then, so errant shots may not be penalised like usual. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fee
and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Tusu mai I le Taro Market, tu atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olo tasi valuono, tasi tolu ono. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo fatu le afa I tu la mulimuli o le tātou porokalame. Le atou sa vea ma whangamua marenga Gagaifo Faiva. I le neifo I a stofi o le whaatawhiti o ngā luenga sa whia ngai ma le atunuu. I le neifo I vai aso. Tātou fo I mai lava le mata upu lea. O le tofi o le tei whono o le itu malo. Ma le whono whaavai. Pe ono uwhai atu le tei mua. Whainga whaavai mua lava ane malo. Pe a whai e sao le mea tanga I ai ia ali I whaamasino. The rule book of the District Development Plan, the manual. O le mea le nasa iai le amatanga, ai mana tua o tau. Samoa, ele o se whaavai ma le tūlafono au tū po le tūlafono māualunga lea le atunu. I sona whaavai papa. O mea ia, to whinga ia na whaia, ele mālo ua tū mālo. Nothing to do with the Constitution of Samoa, where you need 2/3 of the House to change or to re-amend any piece of legislation of the Constitution. Ioi, le se senga na, o whainga whaavai ale mālo lava la tūia o tū mālo. Ma whainga whaavai o le mālo I tō whinga wha le mālo. Ma le whaavai māualunga wha le mālo. The highest law of the land. That's the Constitution. Ale mea le whina waila wali ia. O le te I tō whinga wha le mālo lava la tō ia o whainga whaavai ia le mālo. I te tonu o la tō matanga luenga. O le ala no la lango I le mālo I le lato suinga le na whai ina I awaina I toi te whono nisi o whai pule. Ono le mea le na whawhau mai. E o mai le to sfulma le to wha le whai le lato interview le panel na filfilia le mālo. E o mai a ua lewa na lato iloa. Pe o mai o te ngia le panel. Ma whai ai. E tau le whaia se lato tusi apalai. So se awa doa whainga ruenga I le tuu lima tua whapena ia te oe ma tuu ngutu atu whapena. Saulo e whainga ruenga. They have to interview you. And the interview, this is a job application to become the chairperson of the Whono Whawai. Ai o mai e su e ngā ruenga. Ai mumusu e whaini application. O vaenga ia leo te mana o e le whaamatongi atu. Ma ia tā wawai se ai le whaavai papa o Samoa. Mai whainga whaavai le mālo lava la tau ia o atu mālo ina ia manino o iai Samoa. Ulanga o le wola wali ia. Toso mai le whaavai papa o Samoa. E mana o mi ai le lua vai tolu. E whai ini swingo mene. Le ala lina. O la ulava whai unga. Ele a fie fu le fai unga whaamasino sa la tau lo te al mata upu lea vai wa ave ilunga ele whaamasinonga mawalunga to the Supreme and the High Court.
Ina ia manino e foi fa masino. E ese le constitution. E ese ia whainga whawai. Ale malo ua tu malo. E tusa malana poloketi. Ale ua tosa mai. Whamai, this is unconstitutional. Sa tauna whapea mai, ole unfriendly o le mea rauri. Whanga mua tātala noa ngai fo ina matau pule ole ese senga o whainga whaavai ale company fau o tūlai mai. Ia mamea na sawa i ale company e le mawhai ona suia. E iei o lātou pule ma o lātou supervisor ma o lātou tua inga mea whapena. Laso tali tonunga le whina unga le whai nei i tonu ale mauta le whamsino. Ja, tala whātula o whionga le ataua ia whapefo i le mai mo male tāpo i mai le tātou turu le neivaenga o le fiafi a tāru sia. O le naua i mo le manuia ngā luenga fu isa whenga iai lo tātou turu. Ia ma le whaatawhiti o ngā luenga le neivaenga o le fiafi a le ataua ia whaatai mo le whaafsili. Ia e pei e la lango se tāu fifo i le iai a inga o se ngā luenga e te aru fo i le te apalai iai. Ia e te tauona e tusi apalai o le e whaamana malama mai fo. I vaenga e te tauona e tāpena atu iai. I lalo lea o le whaatonunga. A le kampani e ananga le ngā luenga le atau. O lono winga tauna e au sia uma mei e sau voile le i lalo le. O le tusi tāru sanga po le tusi apalai. A whaapea la tātou te le au sia vaenga na. O lono winga. Ia ua mauti no alawa. Sa si le pa da ua nei whai sau tusi tāru sanga le atau. Mali alawa. Malisi mea tā ua le. Mantua. O leo atu ia le panel le whaatala noa o le te fia whainga luenga le company. Mali. Ai, e whai atu, ai, whai maile te ngata leana sau e su e ngā luenga. Ai, e te tau ona utoutou fia loa o le teimile nei. Mali. E le ise mea o le atau whai ai fōsa o tusi vara, whai lele apalai. Ia. Tālo sanga i lea wanoa lea. A leo o tu ngutu mai ao na hanga waa. Ia. Le aini fasi pepa e au mai ai, o le mea lea, ma le mea lea, a o le fesiri ngia o e le panel. Ono o le e te tāru sanga, te fia whai ngā luenga. A le mea lea na whai e lauri ia. E whaatala no atu. E ai o mai male tusi wa umana seini whaatasi umai. A collective piece of paper that they've all signed in. E te e ai i tō whinga i o le awhai nei. O lono winga la, tua mai mau a toa lava. Le teimina tātou whelua i e whai, i le whaatala no anga le nei. Ia. La so tal tununga i le mea. E wa o le malu si anga o me ia pe atatu tala no i me i o tu star sanga li ato. E tatia i o ile afu. No fo la ufaton. Ia polo komiti le la tu te ilo ina. Ia wa i lato. O le ala fa ile recommendation fo ile le anga i o ile company. A mea la o pai, o la fai, o ila ue tauna interview muli ia ona ilo aila ia le po i la ua. Lea o le te tau ona ono mea ona maua le afo. Ia le tofinga po le ngā luenga fo. E pe on tu star sanga ai i le vaenga e pe ona e sau no ina vo i le tonu o vaenga ai. Ia e tofua le e tofua le whainga malo ma la tau whainga wha vae le a taua. Malo. E se mai la le na i le wha vae au tu o le tātou malo. Ai e se a ia vaenga taitasi. E mawhai ona wha ngai o ina. Ia i tū tino ese o le tātou mālo le ato e peo se pi a mātu lea i le whingalo whaali le nei e fiafi. Mālo, whaafitai o lea wa e maua tonu lava i a le mataupu le tau whaamanino ma tau whaamalama i le atunu. O le ua toso mai e lau ali ia le whaavai papa ma le tūlafono au tūlafono maua lunga o Samoa o lona whaavai. E au mai e whai ma au tū o le lātou whina unga lea. Lea lau au whai atu ai nei au. O te tali tonu, pe a whai o le tō whā ta tala ma le manino i a whionga e li whaamasino lātou te loai e ese le whaavai papa o Samoa. Ese le mata upule au mai. A leo ua tātā ngofi i le whaafai fie. I le whaafonga mai. Tusa o le pūlenga o le kāpeneta lai whaatalitali mai. O leo ua tuli mai le panel. O le company le nā. O pule fo ina o le company lātou te whai o le whai unga mulmuli. O leo tuli mai o lātou tangata. E o mai e whaatala noa leawa noa whainga luenga. Lea na tu watu e apalai mai, ma na tu wafoi na tu watu e le teimi. Māri. E au mai ai le lātou tusi apalai.
Ona iai leo le taimi o atu e whai le whaatalanoanga. Mari. E o lava le taimi o le whaatalanoanga. E le ai se tusi apalai wa au maia. Ai sa vali atu ma le tusi te. Ia ai sa company. A oi fo ini tangata o le whai masui o le company. O le ato e fo i atu. I le pūlenga o le company. Ma whai atu iai. Ia o le uso lea. Maute atu ai no fo tengia mātou. Ia. Wha mai leisan tu stalsanga. Na pau o le mea. Ua whaatonu mai i mātou. E ta tau o na tōwhia i lātou e whaia le ngarwe. Ia. Le se sengal nasa mo le utou whaafonga iai o wha manino ma wha malama lama atu le mea lea. Ma o le whai unga fo i lai whaia. O le whai unga e whaia le pūlenga. O le company. O le kabineta. Mai asila sila le whaamsinonga I whinaunga nei. It is common sense. Because you did not apply. You were there verbally to demand the position of chairmanship of the district. Oi mo mai la le Mari. Le le ta ua te le malma la le tula fono ma le malma la le fatulanga ina o mea ia. Ia. No ai lo atua oi o wa sei fat mus fat tengala o le ala lo silafia le tala o le a o ia sui o le company e ta u pulenga ma walunga le company. Ia lo no inga e pe ona e sa no ale ia tau. O le ua whaatonu mai mātou le tangata tu stalsanga. Ona ia tauna maua le avano. Ia mai le au mai e foiso na tu stalsanga. Leanga o ia lenga mua le avano mua le ato. Ia e pe ia ona ia le tele o ngā luenga whakonkarate o e zau doa le ia tau. O le tele o konkarate, tai tolu tau sanga. Ai mi sea ngā luenga ia le malo. Umala lau tolu tau sanga. E le pe o ko mekianga e koe ngofo I ngā I lo tūlanga. E toi ta tala le avanoa, e tūsi talo sanga atuai. A e fua la le toi talia ma le toi wha popolisi au tolu o lau performance. Pe ava pe alanga e perform. A e ava pe alanga e keu o I foi le ngofo. O I le au ngā la le atau. Ia na. So le ala ua wha whaingo fie le wha fonga mai a le atunu. Tu sa le ua whai ai lātou ia le whai unga le mea lea. Ai tau toso mai fō le wha vai papa o le atunu ma le tū la whono au tū māua lunga. E whai ai le lātou whinaunga. O le matua vai lava. Ma le matua wha vale valea. O lea tu ai ngā whinaunga whapea. Lea la o te whai atu ai lau tala. Awa o lea tā te tala loa ma tā whaasua wha whonga le atunu. O lea wa o pea le whaamsinonga. Ma o pea wa uma o na iai le whai unga ai ua fole ua pui mo sina taimi. Reserved for a period of time until such time. Ai lea a fia ai la I le tā ua lava whaasoa ma le tā ua whai unga. Ia te au ia malau whai unga iai. E ato I whafo le whaamsinonga le mea lea. Mari. O le mtua wha mai mau taimi o le whaamsinonga. Wha mau tupe. Ma le lo tea ai ma tango fia nisi o mata upu tā ua tele, sa tau na whātulanga mai whai mene, ia tō se sila la ia. Le ngata le wha mai mau tupe wa, le naso tupe ni nai tangata o le HRPP, e whai e me vale ala wali, ia malato whinaunga ia. A leo o ta ua tua. Le lope e o tai au, ua wha manino mai le unga le mea lea. E ato I whafolu mata upula. E antonu vai le atoa, e o ngā fo I le ave o le lu I mata upu whapea. Sei fa amadino mai ei la fa amsinonga po fele mea po fele ala fu e fu ia nisi mata upu fa pe pe ono toi tula I mai le lumana I so ia na mana tu vai ta ua tele o I foi le wa ta ua le vanga lo fa amsinonga it will set a precedence for any future cases like this pela me le tula I mai nei e le fa amsinonga le va o fale ali tas mari le wa mai nei wa mai I luma o le apili lea, o le whaamsinonga apili, a o atu ia whaamsino palang. O le mea sa tau na teu ma mai ai o. A o lea lau au mai nei I, o lono winga, wa o mafoi lana seti le presidents po o se whainga whaavai, mo nisi foi whaamsinonga e whaapea e winga lea ia tau o stangat. Nā ngā kua ki kilo mai whaamsinonga mai, oi, wa umana, Au mai lei unga le matau pulna e whai e sisi unga o se tangi tau palota. Ia tau lea ia ta tau fo. Mali la. Ia atonu ia wai
O le mele we I tātou e peifona e sau no le telo te mia ali atou. O tātou Faiva vai sua tātou le mele o le avoi. Faiva msinonga o whainga pālota ma pālota la iti voi. E a le vau al watu le nei tausanga. Le vau o mātu isi whainga pālota la iti lumana isi whainga pālota la iti. O te e iai ala o langona le atou. E le taitaina umai voi ia tātou wha msinonga. O manta upulawa ia o whainga pālota la iti. Tailo so whiranga. A foi le na la yona tala le vaso no sei mavai atu nei. A se sila foi la le to tele o le mamalu o le atunu. Sa fali e o la tau finangalo. I le tā ua o le toe teu wino le tula fono whainga palota lua fes fulma le iwa. Le anga sa tātou sau pōngi sa I lava I le fast fulmon tupu tausanga. Ono I la tau sa se e le komisi le wala ufesili ale momoa I le fionga le li palmia ina ua mātou poto. I lana wala au lia whaapitoa I le lava yaso I o itu atu. O le tasi le I tūtino a al saunanga. O tasi le I tūtino wa tele whainga tā. Mama tā upu fele o lo o iai. O a whea e tōwhia I se komisi. Pei ona I komisi mua. Wha mai le saunanga whaftai ua siringia le taupu le atu. O lea ua mai a ona tofi le komisi whaapitoa. E toi ilo ina tu la fono whainga palota. Nanga sa o lau saunanga lea taua. O I o lo o matua toa ai. Ia awa whao ngā fo la e vaenga whao whai nei a mese le HRPP. E lau te tau sa o tu lava. Nā le whaia langa le whaamsinonga. E o se mata upu e leo se mata upu patino ia I lātou. Ai langa lava le whaamsinonga. Matau ma whai ina ia whaatu la iso lātou I tu. To intervene on such issues pertaining to petitions. A o upu e lua e whanau mai ai le vaenga lea. O le delay. Toa. Matau toso ai lava le matau. Lua. Deny. Delay. Deny. Toso ai lava, matoa ai lava le matau. Te e atu le matau. Te e le taimi. Sulu le whamsinonga. O la mele tu lai mai. E toa I lava ngā luenga I le minoi ngā luenga I malo. E lātou poloketi ma lātou mela. Le ala na e leiona tātala fo I le vaitemilina. O le mea tau na whai. Nai lo le ausia o le 5% po le afa o palota. Lista ngata leo o manu malo. Tu ulunga le lua vai tolu po le tolu kuata. Ioi. O le malo si anga na ale au iai. E te le anga va e whaisa usu I. Awa a whai e ausia le requirement e le maua fo I le lua vai tolu. O nei lola ia, o isi fo I me whao poponga o su e o mai. E le toe lo tea le nā mata upu. Ia e pe o nisi nā vaenga le tā te tala I lava mata tilo I se mea e toa ai ma fi le muai. Awane I toe o I le whaamsinonga o ai pea. Le si tu o le whaonga ina fo o le tātou tu ma le anga I whanua. A whai o sui lava tono le tu malo lava la touia. Ina ia whaata ua le tu malo. Nai lo le whaata ua ina. O le mata upu la langa mai e le vaenga whaupwhai. Awa o mai la pe o le whaate te inga lea. Lea la ua pau le tofi o whale alili. Aia. O la e tali e te ngata o le vaenga whaupwhai. A o lea ua mālai ai le tofi o le tu malo. Sa te tau na fōa la mea. I le tō wha mapo a le tu malo o li ima whaipule la tau te whaia le whai unga lea. Mali. Ia, antonu I seisi tua li atau. Ona o nai vaenga fu I ele na maua mai tua ni talanoa ngai tua. Ia le lana atonu le mafuanga na le na apantu le vaenga whai le HRPP. Ia e sau lele lau saudong. O te tau na toe ilo. La saunanga le fionga le li parmi. O a fea le ono whaatu. O komisi... O le whai unga le masina le nei. E tau au fia ai le komisi lea. Ma wha lawi loa fo I la tau mantua fo I. O le komisi lea. Lea lava e whai ma whai ia utala I le tele o te mea. O wa ana sa o le whainga o le mea lea I le fast fulmon tupu tau sanga wa tuana I atu. E o ma le teimi le nei ese le toa fi mali o palota le atunu. Da o le teimi o e fili e o la tu sui. Ioi. A wafoi.
O le tō tele o ila tau ia sa se e le komisi lea. O le komisi na tofi e tula e pamalana vaenga. E o mai e se e tu sa e whai matau ia o le lātou o i le palota ai le manu malo mai i se tofi o le parlemene. Na mafua o na whaia ina i le parlemene o i le palota. Ona o whaamsinonga fo i masoli ngā tu la fono na lātou whaia. Ai whawhela na toi au mai i lātou na. E pa i whaamsinonga o tangi tau palota, ai au mai e toi se ei tu tonu o le komisi lea lātou te tau mawhai e ilo ma toi fofo ala mea po a nisi teu ngai whai le tu la fono o whainga palota. E le mawhai la ilo mawhau. O na tali ina ni tangata sa soli tu la fono. Ma pa ai i le whainga palota, ai toi au mai. E o mai e se e le komisi lea. O i au mai tangata na pa ona o anga sala masoli ngā tula fono na whaia le teimi o le whainga palota. E o mai e teu le tula fono le whainga palota. Iri sao. Se, au afo i leu au mai e whai e o lātou tau i manai mea ia mo o tau ia ona. I o tau maali lia. E o mai la ma whainga whasoli tula fono, ma whainga a la tua na e teu e le tula fono. A o la tau na soli le tula fono. Whai atu e fo. Ona o tuangi al nei a fiafi. Ai ti le lava i le fia whasoa. Oka le meo le tō telo tangata na wala au mai a te au laswa. Na fio no le mta upu lea na ta papa i ai. O le adoption. Vanta mai no whana. Ioi. A wana tau fia le tu mau mai a se tema i le vaiasu, i le tau sanga si i vai atu nei. E o mai i le taimi le nei. E le i malu e lue lava le fina ngalo o New Zealand. E toi ta tala le vai fale lea. Ia, o la whau e sau noa le ato. Fitau i le lei al taufi. O le winga o la o wha mtalanga fuile. Ia nai tira fia. Le masa nalu wha soa i ma le fionga i le li sa tini. Le tō wha po le fitalenga i atu maru vau. E lua i tu o le tupe. Ia mai o i tūna e lua o le tupe. O si a inga e vai tamaina mai whanau. A o le pitola au fo ia whanau ni e vai tamaina mai et. E te lea alo na whaina foile. Ia ona o leo mai tātou whina au tu la fono New Zealand. Ai ana wha pēr lai tu ia i lunga ma se tu la fono foile lea Samoa. Na ona sasi la wa mātua ia vai tamaina mai whanau i nei o la tūle ma fuaile se awa toi whafo i whanau e ana whanau i Samoa. Ai a wha pēr fo i sasi whanau i nei. A tonu o se a ia inga fo le dai tau ona whai. Tu i se avanoa stasi wa o tamaiti. Wha alua lo na sasi ona o le vai tamaina mai o mai mau i tupea i la tau e vai tamaina. Ele e silir koe fo i Samoa le iatou. Manu ele i saule i ngoa i lunga o newspaper ma lunga o TV. Ele se sa nuanga lauto fa seu man. Mana tua la o tamaiti nei o mai o. E o mai i lunga o tus fo lau New Zealand. Mahali ela. And it's very difficult to change because of the Charter of the United Nations, the Rights of a Child Convention. Lea o mai nei tamaiti. O tamaiti ua umana si tseni. Lea la le whainga wā, o le vai aso rin se ma vai atu nei, na tali mā lo mai ei Samoa i ne taunu watu a le vai anga le whaamsinonga i nei. O ranga tamariki. Whatasi ai manisi o whaamasino. Whatasi ai ma i lātou o loo i ai tonu o le Foreign Affairs, pole ofisa o mata upu whaavā i whafu. Lea la na tali malo ai Samoa. Lea la ua whaata oto ai ni whainga whaavai manisi a ta i ala o le tula whono lea. A wao le tele i o le ngau sa o le mata upu le nei. E o maita maiti. E lei manisi o e iei o lātou uncles ma aunties o uso matua ngane matua whaafine o lātou matua moi. Maternity, paternity parents here. O mai lola i o tangata ia. O, diliu langona o tamaiti nei ma upu se ina o le ainga nae tau te no whai o le makua. Tu lau wan whafonga. Ai le ai ma se singe apa ngā lu i le au mai ngau pa maiki. Apa ngā lu i applications a o le tapena ina o totongi o pasese o tamaiti i o mai ai. Maanilo. Mea na le no whaiatu. E tau na fia fo i matangata i ai tua, outsiders, ele i a fia i le mata upu mua. O mātua la, o le mea la leo o toi au mai nei.
o le steu te unga lea o matua ia au mai wa adoptees le o mai ia whanau o le wa whaia lato mea le ta o le police vetting sa le whaia mua a lea la ua vet nei matua ia o mai e whapena fo i matua le Samoa o le mafu anga le mea lea ina ia su profiles o matua ia fau lea la a vai tama mai eita maiti pele ia afie ni soni ngā tula fono le wha o lima matanga o le wha sa wā i tutoru ainga po le family violence ma me whapena e le maua iloa o i nā la o le atoa ilo ma le mataupu o le iloa e le o le le profile o matua iana o mai Samoa ia pe tango fia fo ile ava malosi fo la ufa saina awa e lua mea na lai ona maita maiti ole mai e fa onga mata mai masa ili ai ia se manuia e alu tau sanga wale welo e tamaiti o lato matua moni ole fa moela a tama mai ua onga mo e sa ili o lato olo iai pea le lato wā ia tatau e whai ei le lato sotanga mo lato matua moni i Samoa e iai le tae au e ma whai ei ona aapatu tamaiti a mai o lato matua moni e malama iai matua ia na vai tamai e ma whai fo i tamaiti nei i le lato wā ia tatau ona toe li liu masui o lato whai ioe ia nga i o lato matua ia na whanau masui fua mai laulangi nei a le fala lave la le na le utula i mai nei e le ngata le o mai o tamaiti o le sawaina o tamaiti so solo tamaiti ona wa upule anga e nista ngata o le lato wainga na vava aile ia e felafua i nei tamaiti le vai pe o se polo la kapi ma fe pasi ia i le valea o ai le polongai o le whanau lea a o ai la tangata le ua ia tusi folau o tamaiti a waile o se mea tōtino sesi le tusi falau. O le mea tōtino ale atunu una soifu ai. Ma le atunu ua vai tama mai ai matali eina i lalo le Citizenship Act. Family category. Ia, o vaenga la na o tusi tu la fono fau la lea tātou te whatalitali ai ta iala ia pe ona sao noa ia. Le sunga le pali tele, John taimo le langi a fele. Talo sia awane i umi atu i tua. Ai se i whai le taimi le nei, le vai le whangatia. Ma taimi tātou te toe ang bana tuai. I le toe wha le leia atili, wha au popo, tō ese, ni vaenga o le taiala e te wai ian mata upula. Au te iloa o i sau noa le atawa. E au ngā fui i le tele o mata upu ma whaafita au li lena tupu. O le a vantu fui lele e ilo e la tau i o lo o ngā lulu e nei. Toi te wina o le tūla whono le vai tamaina mai leo whanda. Wa e au ngā tele o mata upu e o ngā nisi o soli ngā tūla whono ma lota misi alo whantu fui lele nei whana ua le atau. Ia o le si foi tu o nei mantua ia au mai pe vai tamai na mai fana ai sau fo le tamai titi nei tole e fi wa ka mu kala mi o le ia tawo maloki a pe o polo kasi ma so le la mi e fi nga ngau le mi o matua ia mi sala fa te inga sfulu ono tau sanga sfulu fitu sfulu vat ia wa le ngata mai le mafai ona vai tama mai fana lusu matasi tau sa o jo inga matutua na le ia tau se faile kala voile ua fai o la koloko a faila e se le mele na fai Samoa e tu fau le tamaititi le atau a fai ele i mafai Samoa e whawewhealanga fai nei New Zealand ai o ka se te leo le avanoa e whao ngā i ala te wai ata tau tono le tonu nei le atau sa o lele la e whainga tau na e ngau ai masel mena ta o le adult sibling adoption e adopt mai le tamaititi pe vai tama mai ua matua. O levanga ai faskamu. O levanga ai poro feu. Ia, ai ui o lea. E whai pēr ma mtau putau ave, o le asua tai au, ia, o le atau alunga matu taula i ai tiu te mga aluenga fo i sa ngā pāti ai le atunu. Ia, ma le ngā ifo Faiva. Mo le asu wharoile. Ia o tā pena ai le asu tō na i e whasua lau a wā le tātou tāno awa. Lo whamai le tua, vai lua tusa se manuia. Ria fwoi lau te lenga se umanu whawhai atu producer. Bo le tā ngā ruenga a o le tok o koko masta i tauna e titi le ma le tātou vai leola.
o lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu le nale whawhita i atu i le tātou Manhattan Convention Center. Iwa. A talo whātu i lau whionga i le tolomea le maali e tō ma le lau whionga Samoa ma ki teo i awha pia fo i lautou si ali i le whale tua i a Liz a maise o le uso i a fish i a ma le tō tele o tau i le ngata i nā i le tātou le tui sa mau band, le tui sa mau bakery a le Manhattan le no whanga lea seuman. Ei. Wa tapu vai tasi uma i le tele o mea le atunu. O lai sai fuar ka fishery le ato. Le o tau no mai fish. O fish le na ua head security o ka lo ai ale ai ni tangata u lava vale o na le tu a head chef. Ya le tu e va ai ya tau mafa ma me fa pena. Ba tol fa tai i le lango ina o le au siva fo i ata maiti. O le ala utifa i moana ma le lato fai ngā malanga. Whaafte iatu i le awhionga Samoa, le whaonga ina o le fo i maunta. Ai, o le mea o te whatuai. O le mau popo, the whole package is there. E le ngata i le te leo le whale. Mari. Toi le ise fasi tepu e mānei a tele mō ta māmu tina mātutua. E ulu whale ngō fie i tonu. Te le no whanga. Ia awa mea whai a ainga ai mai se whai nuu o e kalesia o aso whanau ia ai se sila iai toi titi ta i lua ia fo i maliu e whai ai i le vai asu mali ilo e tumu la vai ai ia ai e wha malo atu i le tautua atu nuu ioi awa foi e ilo le lei e le fo i le fionga e Samoa ma le whaltua o le pule lea ia ele milionga uma sa mo ala tum mai I me fai ona la fo esa ili se leni ia ai me se foi o pe au fa ma vai ma fianga o ai o le si me o te fai ta wina le fale le ma mai ta wina langa o tele me o te MC ai ma o pese ai ma te ta ia me o me fai a poto ile atunu o le o tau mafa le ngata le matango fie felesi tau mafa e lava tau mafu. Awa e pei o le tele o isi. E ti ngā le o se pora kalame ma mea whapena. Ti ngā le, o la whau e sa noa sawe. Toi au le fio me le li wha o lai la unga I wha moi moi. Ai ngā a mene au le loku. Oka. Ngā a mene au le loku wa mai. Le ngā le wha moi moi makua wha le kong. Oka. Ai ngā ole mea ai mana tau mawhalea le inga whale ko ngur wha moi moi. Sol. E se sila lai le vai asolen se ma vai atu nei. Sa utu le fo e whaso le polkalame a wale wha alau I loa ina fo I lea o le alu o le tumai tau vāo. Le whionga tōtori. Esther I le whainga palota le o le aso fitu o November. I lalo le wha malua Winston Peters ma New Zealand First. Oka le tumu le atunu. A o le mea le lava o le tau mafa to e matango fia o le tau mafa te iloa o e. Na whai atua lau tala le komiti. E le ai ma seisi e ai le pōle nei. Sei uma na mua whai tātou siva sa. Mua uma sani a mio le atunu. E uma lona tau mafa so. Keilo, ke whaalogo kwai kala isi au ni mai. Se o kawhia ai. Pea kuong sai mai. A mai mua e kongi mei se me I le mele. Nga whakua whairo ka ko me ai. Ia le mele nā na whai. Na uma lope wa se fulu siva Samoa. Ae. Nā na whai atu lava. Tula I maile au mamau fo le me tu maile whai whi au la tau. Whaku a olo ina opu lou whawhai whi au pōne. E o maa whai o koe mara kako loku I whai o. Ia pingi e koe a mara loku inga. Ia ua maa leia le nā. Wa mawhana o tau whio lolo se me le tātou ato. O leo o se fulu ia siva Samoa. Whātoa tātou walo ai loa. Ia e tali le sua. Ia nei wawa ele e o kai whālua lunga I le tele o tangata. Ono le mātango. Fia le ngata na aise toi sau e la ma le
tau mawha mafo, little dessert. Ia ua umalala. Ia ua uma. Whafteitele, I lau whionga Samoa, ma le whaltua, pe foi lau whainga luenga, o le tamo fish. Ia, mose foi, e le ngata, e ai ma le tātou foi ma le whaiti, le tui sa mau band, le tui sa mau bakery, ia whapena foi, le tamaitai o mona, ia mani whai, ma lātou umalava. Le mea le mānei, Wi-Fi ai lātou, a lātou whalau. Le lātou pangi, le lātou barbecue foi. Ia watu le whamalo ma le whaftai, i le au nanga ma le tautua. Ia iai se taimi ona whailo atu la ia le telefoni pe a whai te fia. Maala malama le au nanga ma le tautua le nā, ale tui sa mau Convention Center le Manhattan i te tonu o te o le whale lea. Ia soa i o kakaa fo ia. Sa iai la le pule pālangi sa iai. E tofu alunga o le laulau. Ma meo a fo. Ma le telefoni. Tofu ma le telefoni. Tu sai telefoni fafo. Telefoni ai te tonu i o le li o lea within the environment. Ai tilo atu. E iai fo ila i ma numero isi laulau la i o. Ia tilo atu se teine te fia siva ai ma ua whaana nau i eilo loto. E ngā lo kango kua, e kango kua punch in e ngu mera lau. Vili lau taxi au. E vili aku wha mole a. Pei se pā anga nau mai male. Ma fine nai tafutafat. Tate fia tala no atu, e pe fia siva. Ia e te vau, ai kangol kengi ku ui lea fo i longko lua wha mai kama. E fia pakuru maka. Ele no por me nga wole in telefon. O man sala la u lo la wali ya ka vi se sezo. Ma ia so ia foi no fang. Ele wai fa mangalo so maleo tala la vol suanga ia mo le ata ma fia i lungole. Awala ia a o ala i fo ile mafua ile fa fonga mai le tunu. Tau nu umale manuia. Ia e au no mani pupu ngapo la veo se tavale. Tatou feiloa ile tawalunga o ngā ngai fo Faiva o Samoa i le aso a tau. Le atou sa vea, whapea foi fonga mua, Francis Ioane, ia manuia le atunu whaasoifu, ia whenua i le aso a tau. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi, o na o le langolango mālosi le whale maliu, a se alo le atunu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e tālo whalawa, i sai e whaas furu, o lana whai koe tōru si furu manitasi. A o e whaatalitali i le alii, e toi whaafowina lo lātou mālosi, lātou te si ia e apa au, e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele uma o le vani manimo. O le si mālosi iai le aeto, o le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava, i se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Va bela iai le manu lele lea, e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le o reva, o le ami o le o reva. E lele le o reva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le hulu o le aeto. Ai va bela e le popole i ai le aeto. E tu ua ia le o reva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e aru ese ai ia le o reva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane munimo lea wa le maa na vai le o reva. O na oso o se lo le o reva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase taubi. E iai le saulotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe, wha ati ngā mai, wha vai loto mai, po a ma lava ni winga
O lo o te e mai ia tātou, mai ia te ai. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pipi i a Yesu whātaritari le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina, e le mawhai ai e le whili. Ono so whai ma toi wha lave mai. Ia te oi. Whapipi ila i o apa au ke ruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ua loi loi suiti sua malie pe yo se poi ninoi pe yo se loi a siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ua loi loi suiti sua malie pe yo se poi. Luina uta imoto o tualo uo visa esu e mai so ufa amalu mai lela so ia te alufa ala we natalu pelupe awe tangi awe olo tolea tawina fa apele pele minoi
Se lava ua e o ti Se le mana o li sa pasui le au ngai au mai le na sala Mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le o si se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le o si se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala So say ta fa so ina o si o nei tu si e